Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Za oni što me ne znaju, ja se zovem Elma. Kao što vidite, nalazim se u autu. Mi smo na putu za Štokholm koji se nalazi 3,5 sata udaljeno od nas. Zašto idem u Štokholm? Jeste zato što imam zakazano u 12:30 jedan tretman za lice koji se zove PRP ili možda je većinom poznat kao vampirski tretman za lica. On je se najviše probio naravno zbog Kim Kardashian koja je puno o tome govorila. Taj tretman za lica je upravo dobar zato da vam se vrati vaš sjaj lica i ukoliko imate neke ožiljke od akne ili neki drugi mogu da vam se isprave i da nestanu sa tim tretmanom. Isto je dobro za pigmentaciju ukoliko ste se sunčali nekad u solarijumu, na moru, većina od nas jeste, znate da nekad može doći do loše pigmentacije lica, tako da ovaj tretman je jako dobar i zato sam mislila da vam snimam ovaj vlog i da vas povedem sa sobom da vidite kako izgleda i kako se zapravo radi ovaj tretman za lice, tako da ako vas zanima, naravno ostanite uz moj kanal. Think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault. I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only focus is me. Me and weightless got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams. I'm ready to take the leap, 'cause I've been holding that in your stars. Upravo sam stigla i potpisala sam onaj papir, jedan zdravstveni papir da sam zdrava i da smijem ovo raditi i malo sam nervozna.
kako mi lice izgleda direktno posle tretmana. Malo sam dobila jednu masku sa aloe verom, ali to uglavnom ovako izgleda. Jedva čekam da vidim nakon nekoliko sedmica rezultat, da mi nestane ova pigmentacija. Međutim, kada sam pričala sa doktoricom, ona je meni preporučila da čak stavimo malo i ovdje gore u glavu, pošto sam malo počela da gubim kosu posle poroda, pogotovo posle kad sam prestala da dojim Danija, pa smo i malo i gore ovdje se boli. Uglavnom vidjet ćete sve, imat ću još 2 puta da odem kod njih u kliniku, već smo zakazali drugi termin krajem maja. Kako se tebi, ljubav, čini ovo moje? Ne znam što da kažem, sasvim odre. I sada ćemo da provedemo jedan dan u Štokholmu, već kad smo ovdje, ima da i provedemo jedan lijep dan. Vrijeme je jako lijepo, tako je toplo. Čini mi se da je toplije ovdje nego kod nas. Tako da sada malo idemo u grad. Upravo smo stigli u centrum, znači nalazimo se u Štokholmu u centrumu i najpopularnije mjesto kada je proljeće / ljeto je ovo ovdje, kada cvati ovo japansko drvo što vidite ovdje iza mene. Ovo je najbolje i najpopularnije mjesto i prelijepo je ovdje, zaista, i svi koji imaju priliku dođu ovdje da se slikaju. To je toliko puno, znači, naroda svugdje. I evo mene, javljam vam se nakon nekoliko sati. Evo ovako sada izgleda moje lice nakon tretmana. Još uvijek je crveno, što je i logično. Međutim, dobila sam jako puno poruka na Instagram, tipa kao jao, šta to radiš, bože, šta to radiš i tako to. Samo da vam javim, nije ovo ništa poput botoksa ili nešto, jednostavno da se vrati moj pigment koji sam dobila tokom trudnoće i da je i vratim onaj glowy look koji sam imala nekada kad sam bila malo mlađa. Kao što sam i prije rekla, čekaju me još 2 tretmana. Upravo sada idemo kod mog rođaka i želim da završim ovaj vlog za danas. Nadam se da vam se dopao ovaj vlog. Ukoliko jeste, obavezno ostavite mi like i subscribe. Tako da vidimo se i družimo se nekom drugom prilikom. Ćao!